Барлык галимнәрне, bütün дөньяны юктан бар итеп, җир белән көкләрне, җир белән көкләр арасында булган bütün барлыкны юктан бар итеп, тәрбияләп торучы, көктә булсын, җирдә булсын, җир астында булсын, bütün нәрсәне белеп торучы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә хамд сәнәләребез, мактауларыбыз һәр вакытта булып торса иде. Сөйкле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да үзенә генә гыйбадәт кылып, гыйбадәт кылган вакытларыбызда ихласлы булып, аның үзенең ризалыгы өчен генә, ягъни яшәргә, bütün гамәлләребезне Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен кылып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзе насип булса иде. Бер вакытны җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабаларына мөрәҗәгать итә. Миннән ди кайсыгыз шушы 5 нәрсәне ала һәм шуның белән гамәл кыла ди. 5 әйбер. Моны атарга кирәк Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткән васыяте дип, насихат. Ул кем ала, ягъни шушының белән гамәл кылсын, алмаган кеше гамәл кылмаса да ярый дигән сүз түгел. Кем миннән шушы 5 насихатны кабул итеп ала да һәм аның белән гамәл кыла ди. Әу югаллимухунна ди, яки аны башкаларга өйрәтә ди. Мен ягъмәлу бихинна. Кемнең гамәл кылырга исәбе бар, шушынларга ди өйрәтә ди. Әбу Хурайра радиллаһу анһу бу хадисне риваят кыла үзе. Үзегез беләсез җәмәгать, ул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән бер дә калмыйча шушы сахаба артыннан калмаган хәлдә мөмкин булган җирләрдә әлбәттә. Гел Пәйгамбәребезнең артыннан кирип китеп тә, аның янында гел булып та булмый торган урыннар бар. Ләкин ул bütün булган вакытын хадис ишетеп, ягъни Пәйгамбәребезнең сөйләгән сүзләрен ишетеп, гыйлемне калдырган кеше. Иң күп хадисне риваят кылучы Әбу Хурайра. Бу хадисне ул тапшыра. Кем ала ди шушы хадисне ди? Миннән ди шушы 5 насихатны һәм шуның белән гамәл кыла дигәч, Әбу Хурайра әйтә радиллаһу анһу: "Әнә я Расулуллаһ" ди. Эй Аллаһ илчесе, мин алам ди. Ягъни калган сахабаларга кирәкми дигән сүз түгел. Әбу Хурайра әйтә: "Мин алам" дип әйттем ди. Мин. Кайбер кешеләр әйтергә мөмкин, ни ул мин дип әйткән. Кайбер кешеләр әйтәләр, җәмәгать мин диюче бер Аллаһ, мин диергә ярамый дип. Җәмәгать мин диергә ярамый тәкәбберләнеп. Мин эшлим, миңа тапшырыгыз дип әйтеп, җавап бирергә ярый, мин дип. Һәм шулай ук ишек артында, ишекне какканнан соң, кем анда дип сораганнан соң, мин дип җавап бирергә ярамый. Исемеңне әйтергә кирәк. Җабир ибн Абдулла ишекне каккач, Пәйгамбәребез кем дип сорый да, Җабир әйтә: "Мин ди." Кем ул? Мин ди. Пәйгамбәребез әйтә: "Мин, кем соң ул мин?" дип. Ягъни үзеңнең исемеңне әйтергә кирәк. Мин ул бер нәрсәдән дә аңлатмый. Ягъни бу ике очрак, шушы тәкәбберлек белән мин дип әйтү һәм ишекнең теге ягында мин дип әйтергә түгел. Кешене аптырашта калдырма, кем ул? Исемеңне әйт. Бу очракта җәмәгать шушы насихатны кабул итү нияте белән Әбу Хурайра: "Әнә мин, я Расулуллаһ" ди. Эй Аллаһ илчесе, мин ди кабул итәм ди. Һәм шул вакытта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аның кулыннан тота да. Җәмәгать
Кайчан қолдан тұта әдәм баласы? Бик мөһим булган әйбер. Кайбер әйбер булган вакытта, кайбер кеше сөйләгән вакытта да кешенең игътибарын алыр өчен гел анарга төртеп тора. Пәйгамбәрбез аның кулыннан ала Әбу Хурайраны. Аның кулыннан ала да беренче насихатны әйтә. Без моны һәр бер мөмин мөселман яшебез, картыбыз истә калдырып, хәтердә калдырып, һәм шуның белән гамәл кылу нияте белән өйрәнергә тиешлебез. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Мен яхузу миннил калимат, миннән шушы сүзләрне кем ала һәм шуның белән гамәл кыла диде. Беренче бармакларын бөгеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям беренче киңәшне бирә. Иттақил махарим. Харам булган әйберләрдән саклан. Иттақи. Ягъни тақва дигән сүздән алынган. Сакла үзеңне харам булган әйберләрдән ди. Такун агбаден нас. Кешеләр арасыннан иң каты гыйбадат кылучылардан булырсың ди. Бар гыйбадат кылучылар. Вакыт гыйбадат кылучылар, бик исе китмичә генә гыйбадат кылучылар, бар иң көчле гыйбадат кылучылар. Харам булган әйберләрдән сакланды, тыелган әйберләрдән саклан. Иң көчле гыйбадат кылучылардан булырсың ди. Ничек аңларга моны? Ягъни харам кылган әйберләрдән дигәч, кешенең уе коя китә. Коя китә кешенең уе, дуңгыз ите, исерткеч, эчү, отыш уеннары уйнау, урлау, кеше үтерү, һәм башкалар, менә үзе белә торган харам әйберләрне. Ләкин җәмәгать аңларга кирәк, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәмичә калдыруың да бу була харам. Намазны калдыруың харам. Зәкатны түләмәүең харам. Хаҗны үтәргә кешең җиткән вакытта үтәмичә калдыруың, әле өлгермен минем гомерем алда бит әле дип әйтеп. Бу харам. Аракы ичү, зина кылу, урлау, кеше үтерү, әтиянеңне рәнҗетү генә түгел. Булар барсы да харам. Ләкин җәмәгать кайбер кеше бөтенләй харам дигән әйберне шушы ризык дип уйлый да. Ләкин кайбер харамнарны бөтенләй харамга санамый. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә дуңгыз итен харам кылды. Кафеларга кергәч, рестораннарга кергәч, ашханәләргә кергәч, халалме дип сорый. Шушы тавык ите халалме? Бу колбаса, бу козылык халалме дип сорый. Ләкин җәмәгать Аллаһ Тәгалә харам кылган башка әйберләрдән саклана белми һәм белмибез. Тавык итенең халалме икәнлеген сорыйбыз, ләкин менә бу кешенең ите халалме, харам икәнлеген белеп, кеше итен ашыйбыз. Кеше итен. Аллаһ Тәгалә әйтә, үлгән туганыгызның ди, менә үлгән туганыгыз, кардәш, аның берәр тәнендәге итен кисеп ашыйсызмы ди? Шуны ашыйсызмы ди? Мәйтен чиркангыч. Үлгән кешенең, кардәшегезнең ди, итен тәненнән ит кайрып ашыйсызмы ди? Фәкәрихтумуху, чиркандыгыз битте сез анардан ди. Бу харам. Нәрсә ул? Ул гайбәт ди. Кешенең ди яшереп кенә эшләгән эшен күрдең дә, аның берәр гайыбын күрдең икән, аны сөйләмә. Ачыктан ачык бөтен кешегә сөйли икән, ул гайбәт түгел инде, ул бөтен кешегә күрсәтеп эшли ул аны. Ләкин җәмәгать, әгәр дә бер кешенең гайыбын күрдең икән, аны икенче кешегә ул югында,
Onun üzünün gayыбын üzüne әйтәсе урынга матур гына әйттереп, нәсихат кылып, син бүтән кешегә сөйләсең дә, бу гыйбә дип атала. Гыйбә ни өчен? Чөнки ул үзе югында сөйләсең син аны. Харам. Иттақил махарим. Такун агъбадыныз. Иң көчле гыйбадат кылучылардан булырга телисеңме? Саклан шушы харамнардан ди. Мында гыйбат турында әйтмәде. Харамнардан саклан диде. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna göre tilni tiyarga koştu. Til. Cemaat cehennemnin niçe ikenligin bilemiz. Niçe işigi var cehennemnin? Allah Teala aytdı leha seb'atu abwab. Onun 7 işigi vardı. Şuşu cehennemnin 7 işiginin birersinden kirte turgan kişinin 7 ağzası var. 7 ağza teninde. Galimler aytırlar 7 ağza kişide hem 7 cehennem, 7 cehennem işigi. Şuşu 7 ağzanın birisi seni cehennemge kirtirge mümkün. 2 göz, 1. Kulak, 2. Til, üçüncüsü. Cemaat en eşekisi. Hem en temlisi de. 3 buldu. Kişinin kursağı haram tuturga mümkün şunlarga. 5-incisi jinis ağzası, gavret ağzası. 6-incisi kişinin kulu. 7-incisi kişinin ayakları. Mine şu ağzalar bilen edem balası üzerine cehennemni yaki cennetni kesip biterge mümkün. Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem, haram bolgan eybirlerden üzüngni sakla. Ni için? Cehennemden saklanır için diye. Cemaat niçik deyip aytı? Ayşe radıyallahu anh'ın sözün istek kaldırık Peygamberimiz nerse deyip aytken? Peygamberimizin hatıны Safiye ol bolgan tebenegerek boylu. Ayşe ol hatın çıkıp gitkenden soň Ayşe aytken Peygamberimizge radıyallahu anha ma aqsaraha qaralan indi boyu kıskamının. Yani gayb üzü bulmagan vakıtta eğer de sen bir kişini qaralı bu karlık. Qaralımının kulağına indi zor. Qaralımının burnuna, qaralımının başka ağzası. Bu cemaat üzü yanında senin aytmısın. Kişi yanında aytasın. Ayşe ayta qaralımının boyunun kıskalığına de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta ey Ayşe de deşmedi, tiktirdi. Nerse bilen aytdı ulanı tili bilen aytdı. Cemaat, isibizde kaldırık. Karagız, niçik deyip ayta? Eğer senin şuşu sözüngni de, gayıplep etken sözüngni, dingiz suyu bilen de, yusan de, dingiz suyu indi, ol tuzlu. Tuz bilen biz şiştartabız, dezinfitsiri ütitebiz, mikroplarını üterege. Dingiznin suyu bilen yusan de, ol senin sözüng de, dingiznin suyun pıçratır ededi. Dingiz suyu pıçranır edi senin şuşu sözün bilendi. Biz onu hazır cemaat tınlap turabız da Ayşe radıyallahu anh'ın aytken sözün gaybetke elimiz bitinne gaybetke sanamadık. Bu cemaat Peygamberimiz aytken sallallahu aleyhi ve sellem haram eybir. Kişinin yüz tüben cehennemge ırgıttıratırgan aybiri. Til. Küzün bilen Allah'a gıybedet kıl. Hutbenin başını nişik buldu. Yüzüne gıybedet kılır. Küz bilen gıybedet kıl Allah'a. Yıldızlarga, ayga, kıyaşka, üsken üsemliklerge,
bütün motorlukka qarab subhanallah deb ayt. G'ibratlan, Alloh taolani tani. Qur'on o'qi, ilm al. Qo'llaring bilan jihad qil. Qalam olib yoz. Qo'ling bilan halal kasb et. Kişilerge faydalı gameller kıl qo'ling bilan. Sadaqa bir, yardam et, buluş. Ayaklarını eseplep çıgar. Бар bir cemaat hazırgisi vakıtta şagamerlar, sekundamer şekilli. Cemaat eğer sana başlasan, biz şu ayaklarımız bilan neçe adım yasadık eken meçitke, neçe adım yasadık eken kibitke, yaki başka ibirlerge, klubka, mesela da konsert korarga, köpme adım yasadık ayaklarımız bilan meçitke, köpme adım yasadık başka orunlarga. Ayaklarımız bizne koya ite. Galimler eyteler, cennetke alıp baruun tilisin mi ayaklarını? Meçitke köbre girerge gerek. Ayakların bilan. Meçitke alıp barmagan ayakların cennetke alıp barmay. Kulak. Nerse tınlıyız? Kulak bilen. Gilm alu meclislerinde mi biz? Vagaz tınlıyız mı? Kur'an tınlıyız mı? Elle indi maşinada bargan vakitta magnetolunu qabızıp birer artistini qabızabız mı? Jırın tınlıyız mı? Nerse tınlıyız? Kulakların aşağı, közlerin aşağı, sina haram eybirler kire cemaat, kalbine mene bu savut bizning mene şu savutni pichirata turgan yoki chistarta turgan iki eybir var. Ol birsi köz, ikincisi cemaat kulak. Peygamberimiz aytdi sallallahu aleyhi ve sellem ağza turunda gavret ağzası hem til hakkında. Eğer de birevdi minadi garanti birsedi, saklarga, iki ayak arasındağı ağzasın saklarga, hem iki sakal arasında, yani iki yanağı arasında, eybirini, tilini saklarga vəğdə birsedi, garanti rivayet etsedi. Min garanti birem anarga di cennetne di. Birisi iki ayak arasında zinadan eğer saklansa birisi, ikincisi tilin saklasa. Til cemaat ol bizning köbrek işli turgan ağza. Şoňa görä ol yalganny da sili. Yalganny sili iki türlü. Yeki bile turip sili, yeki bilmiçe sili. Bilmiçe silewni niçik bula? Kişiden işittin, birer sözünü işittin, sen onu ikinci kişiye eytesin, sen yalganını taratasın. Kefa bil mar'i kaziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. İşitken bütün nersesin silegen kişide yalgancı buludan tuktamasdı. Kildi sana bir haber, isimiz haber. Kileler eyterler bit, 10 kişiye tarat. 20 kişiye taratmanı, eğer de taratmasan sana birer indi böyle kaza kile, koygu hasret kile. Sen onu tutasın, sen taratırga tutunasın, sen vakit yok deyip de turmysın. Sen ışandın şunlarga, sen yalganını tarattın hazır. Kişiye iş puşu, koygu hasret tarattın sen. Birerse jibere almışık olsa hazır uylap eta, nadı keşif et nadan. Eğer de dürüsün etsen, ol anarga isi de gitmi. Eğer birer dürüs bulmagan sözünü etsen, ulanı kabul ete. İşli de başlı cemaat. Kildi birer indi, senin WhatsApp'ına kildi, Telegram'ına kildi bir video. Jiberme sinanı cemaat ikinci kişiye tikşir baştan. Tikşir, dürüs haber mi bu, yok mu? Sina onu jiberüden bir nindi fayda yok. Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin en yaxşı İslam dinin tutuğunun bilgisidir. Üzüne kağılmagan eybirler bilen di şıgıllenmevdi. Üzüne kağılmagan eybirlerge di tıkşınmasın di. Koya bargan tege kişi, koyan koyt diken, kim bilen koyt diken, kim bilen yeri iken, nişlep iri iken, bu eybirini nersege aldı, nindi okçak aldı iken,
Koyan ok çaldı eken. Ya tıkşınmak kişiге üzünnikin kora. Bular cemaat bitinisi haram. Eybirler. Eli biz haman mene şuşu 5 eybirni, manarga 5 jımga kirek cemaat. 5 jımga kirek. Eli biz birincisindegine haman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte ikincisin varda bima qasamallahu lek takun agnen nas. Baların indi kıskaçağına eytemiz. İşitmiçe kalması için Allah sina bergen baylıkka, sina bölüp bergen rizikka riza bol. İң bay kişi bulursun de. İң bay kişi bulur için Allah'ın bergenine şükür et. Çünkü sinde bolgan eybirler bik köp kişide yok. Ahsin ila jarik takun mu'minen. Üzüңнің күршіңе яқшы изгі мұғамеледе бол. Mu'min bulursun de. Işanıcı bulursun de. Күршіні beyledi iman bilen. Ve ahibbe linnâsi ma tuhibbu li nefsike tekun muslimen. Üzüň için yaratkan eybirini başkalar için de yarat. Üzüňe tilegen yaxşılıkны başkalarga da tile. Egoist bulma. Başkalarga da buluğun tilesinde bulgan yaxşılıkның. Koya indi mında kişi kolunda bulgan yaxşılıkka künneşü, yavuzlanu, onun bituun tilew, kituun tilew, birer koygu hasiret kilse şatlanu, bu indi bitinde şeytan gameli. Üzüňe tilegenini başkalarga da tiledi yaxşılıkны. Hem eyte 5-nji kiňeşni ve la tuksir min ad-dihk. Külülerini arttırma. Külü haram değil mi? Bir külüge verilmedi. Artık külme. Fe inne kesrate dihki tumitul kalbe. Çünkü köp külü kalbini ütredi. Kalbini uturta. Közüne sukuraytkan kibik. Kalbini uturta. Kalbini sukuraytadı. Kalbin kota. Köp külü arkasında. Köp külme diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene bu cemaat Peygamberimizin kiňeşleri. Peygamberimiz Ebu Hurayra'ga onu iretse de onu bütün sahabeler işite. Hem onu bizge barımızga da üzünün nasihati itip, vasiyeti itip kaldıra. Allah subhanahu ve teala şu vasiyetler bilen, şu kiňeşler bilen gamel kılıp ömürlerimizni, turmuşlarımızны alıp barga Rabbimiz Allah subhanahu ve teala nasip kılsaydı. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiru